lamsok tini 79 tomo eba British rok ni yakni yokmani sal eba Bharat independence angmani sal o salono tini Bharat ha kotorni prime minister Sri Narendra Modi ji okno narak okno sung tinta point khlai sung bujiu nyalainai puila ek number point ngaino bo illegal netting right. PM announced demographic mission to protect citizen. For a 2 number point ka PM Modi promise double Diwali and next generation tax gift this year. 3 number point ka India won to learn nuclear blackmail. PM Modi's big message to Pakistan. Point ni bisingo busuk important angnai kaisa sung bujiwin nyalene. Nadi point number 1 ka Raja Sayati tongnai rok hukumuromui nakha PM borok ni lekhamungni koktoma borok rokno mothangna bagai mission nadi okno jeng example sana thangke abono Raja Sayati je phainai rok tabuk joto station bangai tongkha ei borokno rohnani kaisa mission khoknani hinai PM Modi tini kok naraka oboni bisingo jeng kabangma no wanchungnan tongo Bharat ha katoro kabangma station tabuk illegal immigrant bangi tongka abono rukhlainani ekta mission bai rukhlaimia jeng kabangma mission no ready ma kainai taboni hinba je tabuk NRC obobo kaisa Raja Sayati phainarok eba illegal immigrant nongni no India hasteni likhlaima no klayu tabuk second step ka SIR je lek borok lekhamungni bisingtui je borokno illegal immigrant sinui je rikhlaimani mobo kaisa mission no klayo aboni bagino tini Sri Narendra Modi kogrika India hakotoni bisingo jesa state thapanongtu illegal immigrant tongke bono kabangma rule ni bisingtui bono rikhlainani bagai tini kok naraka point number 2 PM Modi kogrika kabangma Diwali tei keplaisa khoroksa tax yapar mungo okno jeng tamno bahike jeng buji thaiklai PM Modi jeta Diwali ni jeta gift rinat mani obo kok uthukgo wanchuk thangake onek ta kok sajangna klai simple bade jeng wanchuk thangake abu illegal immigrant dok je kuno state of paye sini political rights seka sini samung nomung seka sini kanmung nomung seka tei sini manthai sini odikar abo bebak segi tongmani aborong yakni phoknani bagai kaisa gift tei jeng point number jeng nogui mangka India ni je nuclear manakma PM Modi ni bisingo kokthai je tabuk Pakistan nokbai jeta war buskang salo ongi thangmani abono tino bo kaisa kok saklai ri naidingke 14 tarik August ni dino je Supreme Court SIR ni je naidi 14 tarik August ni dino je Supreme Court SIR no ti case soli tongni o case ongkha tabuk Aadhar card bo putar verification kainen bai kaisa boido hne saklai ri tei